ngasi phong khiba mapalam ge bmaroi bi pauk sung ko sarkana mem da thamjage rebel fighters in Myanmar gi makok thongba election commission official kaptuna hatkhre Myanmar gi military lenga kamadi leina ba aso sang oiba miwe ma hatpa da khwai gi nobo oina yangonda rebel fighters in Myanmar gi election commission gi deputy head adu kaptuna hatkhre sahi ani hienbigi mamang da military coup amada lengak paisin kiba matung military lengak na ngakoi gi mayok da yaning da phongdorak pasingi mathakta misi mana thokna tamthina namthabigi thabak satharaki amasum maduna khunai gi laita da bamasum satmilon gi wathuk amathuk onki military lenga adu gi mayok da makoi masana lakthok sarakiba misang singi people's defense forces ko ba makhang hogdana haugalaki amasum makoi fighter singa military ga thabak tawminabani khanba official singa panam thangki nongpok thangba yangon gi thang gan gayung township ta union election commission gi deputy director saiso thubu kaptru hatkhraina army gi information team amana statement amada ki statement aduna anti ko people's defense forces na thaba du satakibani aki adubu makhataba marik sumba sing pikide Mamangi sahida pangtokiba mikhal singda voter gi aranba sing tokhi habigi moral piba ngamdaba moran siba singi matang February English ngani ka kunga mathoida military na civilian silusing bi Aung San Suu Kyi gi elected government adu thugaidun munki hauki pathada election commission aduna military na siamba anoba akanba electoral rules gi makhada Suu Kyi National League for Democracy Party na amuhana register tawdabagi matang na party adu commission aduna party muthaki Military na ngaklopiba party Myanmar gi maruiba party oiriba Union Solidarity and Development Party na hana register tawkre Suu Kyi gi NLD na English nga magsamapan nga modra English nga niga taraga mga masum English nga niga kungi mikhal singda group adu bumaithiba pikre Haujik leba gi mafam kya numit khuding gi waiba mawongda anem pathakta leba military lenga ki official sing natragana lenga aduda paw piba miyoi sing hali Hauki Sahi April da Myanmar gi Central Bank ki Deputy Governor du Yangon da Labor Mark Yumda Sakang da Myoy Singna Kaptano Hatki Mark military na lengak pai rabagi numit krani ki tungda pham aduda hapki bani military ga masum Vietnam gi farm vehicles ki marakta telecoms venture ama oriba Mateki makok thongba executive amasu English ngani ga kunga matugi November da maki yangon yumgi mapana kaptano hatke nasu pawusna makhatana sa phungdorakli amaromdana North Koreans missile kapthana ba military na order tokre sohaidi North Korea gi ahan spy satellite thagana thorang tore haina sirol asida Pyongyang na haikiba dugi matung North Koreans ballistic missile ma kapthana ba Japan ma koi gi military da thorang tawna ba thangjana mi to order tokre Satellite adu orbit thambada United Nations na ballistic missile technology gi testing ni haina lobo maram digi North Korea bu kapadigi athingba thamliba long range projectile ama mathau tagani Ministry of Defense tagi thokpa statement ama gi matungina ballistic missile sing amasum atai sing gi mayokta thugai na bagi khongthang sing laukhatna bagi order torakpa yabagi oithokningai lei haina thangjana mitha Japan gi minister Yasukazu Hamdan Levadugi Sub Defense Forces Taiki Kariguma ballistic missile tarakpagi thawdok tholakpada thokadaba amang ata du hanthana naba mathauta bu khongthang sing paikhanaba Hamdana troop sing da paukta pikhi Magna SM-3 missile interceptor sing panba destroyer sing sejanaraba loinana satellite launcher sing tawba ngamba kha thangba Okinawa da liba military sing na thorang tawnaba order tokhi Pyongyang na satellite kapani haidun English ngani ga taraga ni thuya masum taraga trukta North Korea na ballistic missile sing sangengki missile anima aduna Okinawa region adugi mathata paiki Defense Ministry aduna English ngani ga taraga ni thuda thorang tawnabigi order aduga manaba adumak tawkhre haina ngarang Japan media naiki Pyongyang na kapnabigi numit ama pikhide Lusingba Kim Jong Un na thorang tawba numit adu satellite adu thagat kani haidamak haiki Amasuk blaiba popo numita Japan G7 foreign minister singi mifamna saye sida kapkiba mayam adugi makha sataduna ballistic missile testing tawdana ba North Korea da demand tawkre ina kun malebak singi khutpu aduna Pyongyang satharakku yabu nuclear weapon test ama pangthokpagi mayukta warning sing tawkre amasum madungang na satrabadi akan mapakhum ama lakane ki North Korea na solid fuels Intercontinental ballistic missile ma mai pakna sangeng kre ma sumadu lebawa sugi nuclear counter attack capabilities ki damak
ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯟꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯌꯣꯡꯌꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯥꯂꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯄꯇꯤ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯥꯔ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯂꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁꯥꯎꯂꯦꯃꯥꯅꯦꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯍꯥꯗꯤꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ 10 ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯅꯝ ꯊꯝꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯂꯤꯒꯤ आर्मी लोनना पुनः लंथेंगनरक्लिबा रशियन मिलिटरी कॉन्ट्रैक्टर अमा ओरिबा वेगनर ग्रुप दगी फाइटर्स लई मिलिटरी कैम्प अदु लैरिबा सेबारेगी मियामना अयुक्ता मॉस्को द लाई खुरम चतपदा मखोइना अहोबो पोखाइबगी मखोल अमा ताखिबनि नोमै कापगी मखोल स्टाकी मदु साथीना सममनबगी फिबम अमा ओइखेनसु ओमाने दियालो कौब मफम अदुगी खुंजा मनाइखि एटेगसिगी नुमित खरनी की ममांगदा लेबासी खानु सुप्त लेब मफम अमदा सतरखिब एम्बुस अमदा सीनियर मालियंस ऑफिसर अमामसम अतोपमी अहुम सिखि मालिगी कुनुंग बामाकोर थोखिबो अतोप थाउदो अमदा ngarang thangja numita mission amadagi halakhiba military helicopter ama mi khundaba mafam amada crash tokhi adubu maduda asi ana thokibra sengna khangde masum phiba madu khangnabo hotnari hainasu army na haikeri अमरोमदना अतोपा पावमना अरुणाचल चाइना का ताइनबंगम खैदा लेब खुन साहुंगा कुंथ्रागा तरुक्ता गवर्नमेंट 4G मोबाइल नेटवर्क फंगलगनी गवर्नमेंट नेटवर्क टावर सनिग यखैग मरि युंगनबो होनखिबग लोइन अरुणाचल प्रदेश की चाइना का लोनबंगम खै मफमसिंगदा लेब खुन साहुंगा कुंथ्रागा तरुक अमसुम 4G मोबाइल टेलीफोन कनेक्टिविटी पीरगनी लुपा करोड़ लिसिंग अनिग सतरुक हुंद्रागा मंगागी अपुन सेनपम अमग लोइनना गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश त खुन लिसिंग अहुंगा सत्रिक कुनगा मथोइ हेन मर कनेक्टिविटी पीनबगी दमक 4G मोबाइल टावर लिसिंग अनिग सतरुक मंगा युंगनबा याबा पिखरे इटानगर गुम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंदी हानन मोबाइल कनेक्टिविटी लेख्रे कनेक्टिविटी लेत्रिबा मसुम यौशिनबा ngamdriba mafamsing adu yaunaba target thamle haina ahanbigi oina mobile tower sanigi yankhaiga mari kathokpagi thoram amagi matung union law minister Kiren Rijiju naiki thoram adu union telecom amasum railways minister Ashwini yaukhi ngamkhagi area singda BSNL na 4G tower sing yungkhre प्रोजेक्ट असिगी मखार गवर्नमेंट चाइना की लानमी सिंगना तत्न लनसिलखिबा टावर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग हंजिन मफम सिंग समजिन हनख्रे 4G मोबाइल टावर सनिग यांखैग मरी नमियोय लिसिंग हुंद्रा काना हलगनी मसिगी मी लन्न ताब अरुणाचल प्रदेश मक्ति असोब पोट अमनि हाइना मिस्टर रिजिजु न हाइखि हेरि